1 Corinthians chapter 5. Sitawufunza kusukela verse 1 siye verse 6 na 7. 1 Corinthians chapter 5. No, sorry, it's chapter 6. Sorry, chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Namhla sitawufunza mhlawumbe sitawufunda alternative le sivele start letinye ntanto. Hallelujah. Lenza baleka ukukhuluma ngayo namhla ngingakhuluma ngayo lomunye lesithathu la. Kumele ngilole ngisuka kulo. Ngathi ngiqedza ngemva lokuthi angaqedzi ngalenza. Ngafisa bangazuze bangiqhubeka nayo sande ngisuka kuyo bephake. Ngaqhubeki nayo. Ngaqathi kwedlula yaphize yabuya. Lokho ukuthi asengikhulume ngayo lenza. Ngifundzele nje sukela verse 1 ukuthi siye ku verse 7. Nangabe nomunye nakhona uthandekayo ngosifundzele. Bakhona basemayo. First Corinthians chapter 6. Nakhona ngasifundzela basemayo. Ningehlulwa yini kwehlulelana emacala enu lamancane kangaka? Anati yini ukuthi siyakwehlulela ngisho netingilosi kangakanani-ke emacala alokuphila kwanamuhla. Nangabe ninalawo macala enu niyawayisela kubantu labangakabalwa nekubalwa ebandleni. Lokhu ngikusho khona nitewubona lihlazo lelo. Selisho ukuthi sekude namunye lapho emkhathini wenu longaba nokuhlakanipha lokwenele ukuthi ehlulele bazalwane bakhe. Umzalwane uyamangalela yini umzalwane? Nekwenta kubantu labangakholwa. Kwabona lokho nje ukuthi nibe niloku nimangalelana ukhomba kona kwehluleka. Yini kungabi ngcono kini ukuthi noniwe? Yini kungabi ngcono kini ukuthi nidlelelwe? Okay. Alright. Bwana Apostle Paula, ndawucela ke ukufundisana umfundzela verse 1. Uyathi ukuthi sifunza kanjani? Bengifuna nje ukuthi nalo iBhayibheli abone ukuthi kukhulunywa ngani. Nangabe lomunye. Okay. Sifunza ukuthi njengoba salesele uyayathi. Verse 1. Nangabe lomunye wenu anelicala nalomunye. Nangabe lomunye wenu anelicala nalomunye. Pho angabe asayomangalela yini kubantu labangakholwa? Pho kufanele ukuthi ayomangalela kubantu labangakholwa. Yini angayi kulabangcwele? Yini angayi kulabangcwele? Okay, sibambe lapha kusha. Nangabe munye anelicala nalomunye, kufanele ukuthi babambane ngesandla baye kubantu labangakholwa. Kube yibo labajuba inzaba yalabantu abangakholwa. Ngumbutho lokuthiwa Pawulo.
nangabe mina ngiphoqele namagabu kufanele ukuthi sibambane la sishiye ikomiti lethu siyomfundisi wethu sihambe siyomangalelana kubantu labangakho kufanele ukuthi sishiye nanga labangcwele lesina ngalamagama lawa Paula uyakudoletsha noma uyakuvuma ukuthi kuyenteka ukuthi bazalwane basakhonda bagcwele banyathelane bona kodwa uyavuma ukuthi kuyenteka lokho so uyabuza ukuthi nangabe sikwendekile lokho kufanele ukuthi bese labagcwele abantu lokele gcwele bese uhamba naye uye kubantu labangakholwa ukuze bathole inzaba yabo asekuphethele ngami mina ngimthishele nabondela ngabana ngabanye bothishele kufanele ukuthi ngibambe lo thishela ngihambe naye siye kumfane sikho basitha kahambe ayothuba inzaba yethu nande suwa emaphoyisa akaba newotshwana mhlawumbe lasebenza sikongene kho akaba newotshwana ente wabona enta italekini afuna ukuthi injani inzaba yabo ithuthwe ngiyemi umuntu kathanda uthi umpostoli Paul ngabe kuyayenda indivele isense lo uthi la akufanele ukuthi aye kubantu labagcwele kuze bajume inzaba yalabo bantu labaqabele wanababisha ukuthi nangabe mina ngikabele namagagula akuthathe magagula ngimbambe nesandla ngihambe naye mhlawumbe ngekomithini siye kusinomonyane naye inzaba yami la namagagula zengaphuma wanginyathela ngaze amnesitele magagula wangayiva inzaba yami uthi leyo nzaba angiyithathe ngiyimikise kubantu labangakholwa ngumuntu lele ngakuthi awufundisi lo because letinye talentipho efuna kathi vetha nkulunkulu unga-understand ukuthi kuyini ngigijimela ukuthi awufundisi instead of sikubuyele ebhayibhelini yokuva khona uthi umpostoli Paula yinto menani nokuthi sifanele siyibambe inzaba yethu siyikhulumise thina sibantu labangcwele futhi singaze sithathane siye bantu labangakholwa siyokhulumisana nabo sithatha sambe nayo sikomiti lafike sikobana ayijubele kuyijuba kwakho ngiyabekisa nje bazalwane ayijubele kuyijuba kwakho nangabe sitile ngingajabule ukuthi umthombelo wanginyathela sola ngakuthola ukuze ngamkhole because nakhona kunenkinga nakhona lapho nje sisiyayithatha inzaba yethu sihamba nayo siya kumfundisi nengo naye angiva ngoba ngagula nasikhonyane bangani niva bangazokuthi inzaba yami abakayijubi kahle sikuphi isimo sokuthi ngayithatha ngiyimikise kubantu labangakholwa asisikhundele seKristu anathi yini ukuthi labangcwele bayakwehlulela umhlaba anathi yini ukuthi labangcwele bayokwehlulela umhlaba nangabe-ke umhlaba uyokwehlulela ngini nangabe umhlaba uyokwehlulela ngini ningehlulwa yini kwehlulela emacala eni nehlulwa yini ukuthi emacala eni nehlukelane nginenothwana langephathi yethempelini ngoba lo mhlaba wonke uyawuhlulelwa ngini endleleni konke uyaba ngilabagcwele behlulela umhlaba labame ijaji sekumile kwehlulela mina ngiyokutha kimi ukuthi ngingawehlulela kanjani wena ufuna kuveta ukuthi uthini Paul ukuthi bantu labakholwako bantu labasezingeni elithide bantu labasesigabeni lesithide ngibeke nje ngemva bantu labasesigabeni elithide bathi kancane kulabangakholwa because kunalana kune-hierarchy kunankulunkulu nedodana nabongcwele sesikhona nathi lapha sisikhona thina lesikholwako angicacise ethi baba thina lesikholwako bese bayedela nabo labangakholwa bangephansi. That is why Paul uthi kuyamani bese ngikuhlule abantu uzilabelisa namenazi uthi ebonile labantu abekho nane-hierarchy bathi nginethethe abatelu nathi niketabo lokumangela lekhuluma ngawo bazalwane akusiwo lokumangelelana kwekuye emphakathi kwekuthi sembambelana siya emphakathi ngisho nokuthi umangelelane nginelodwana langekhaya selehlulela nginelodwana ninesinini hey ngingathi nalapho ngiyisebenzisa igama leli
existing Christomet. Mumshina wekala ukuthi abantu bakhona kangakanani. Senedlulelana noJohana. Sombonile ukuthi lo uyakholwa, lona akakholwa, lona kuyezwini, lona akayezwini. Waze wathatha lokho wayofuneka bangakholwa, somkhiphe emshineni wakho, wasohamba utshela bangakholwa ukuthi senokufakile esikali, lona akakholwa. Why zabathe ukuthi ngithathe ngitshela asiqhubeke. Anathi yini ukuthi niyakwehlulela ngisho netingilosi. Anele ngiphinde ngokwehlulela umhlaba kuphela. Ngiyawukela ngehlulela netingilosi. Lesibona kwangathi namhlanje ngethulu. Bathi mina ngiyawuphuma nehlulele nanato. Yepha ngabe kunjalo nehlulela zonke ingilosi. Why ngithathe ngizabathela? Nithi nikethe bantu labangephasi kangaka kunabo. Asiqhubeke. Kangakanani-ke emacala alokuphila kwalomhlaba. Lawa ngamacala amancane nje ukuthi sinyathelele lemagabhula. Akuthini sesifanelane takephe sithi yona ibonene ekuthemeni abanye sesiyofika ngamagabhula sokuyova amagabhula sesikhona siqhubeke nalokho nyathele namasesondweni uma unyathele namanje. Uthi Apostle Paul dingane lezi ndzaba leti. Kuthi sesingaze sithwalela letanke sifake nje into lencane. Asabe futhi. Nangabe ninalawo macala enu, niwayiselani kubantu labangakabalwa nekubalwa ebandleni. Abekho nakule hierarchy. Lokhu ngikisho khona nitewubona lihlazulele. Uthi uMpostoli Paul lokhu ngikusho khona nitewubona lihlazulele lendaba. Uthi ngithathe indzaba lenethuke abantu abasethuku ngithathe ninikethe abantu abangakholwa. Ngiyakudigreda nibazalwane ngathi kune-image la iprotectako Pawula sithombe thine samakholwa kasiprotectako uthi bantu labangethuku inkinga yemakholwa sekazukule ethuku ehla wona ayaleke phasi nakathibeke khona. Umathi ephakama Pawula uthi sengithile ngokwenyula bazalwane noma labagcwele nemakholwa akho ngithi thathani indawo yenu lena nikethwe yona lesethuku. Yes. Selisho ukuthi sekude namunye lapho emkhathini wenu longaba nekuhlakanipha lokwenele ukuthi ehlulele bazalwane bakhe. Kude nje nalo songakhona kuhlakaniphela lenzabani. Uvele sekwehlulile wena. So ufuna ukubika nabanye. Asabe verse 7. Kwabona lokho nje kusho ngakubekela uPaul sophumela emaleni ukukhaza lokunguye bakhe emayelana nenzaba yeqabane. Uthi kwabona lokho besolo limangalela nje. Kwabona lokho nje ukuthi niloku nimangalelana ukhomba kona kwehlulela. Kwabona lokho ukuthi besolo limangalelana. Simbabhele namagabhula niyakusibongonyana. Yebo limangalelana noJohana ngakhathi ethembeni uthi kwabona lokho nje. Lokuthi seniyamangalelana nina noJohana simbabhele njengoba phakathi kwemfundisi fundisi nakubani somphefile. Uthi uMpostoli Paul ukhomba kwehlulela lokho. Kuyini lokwehlulela? Yini kungabi ngcono kini ukuthi noniwe? Yini kungabi ngcono kini ukuthi noniwe? Akunyathele emagabhula. Ubone ukuthi ukunyathele mhlawumbe akaboni yena. Uhambe uyishiye kanjani? Uthi uMpostoli Paul ngiyawuthathana ngokona lokho seniyahamba nisaka lapha nalapha kusuka ukuthi niyehlulela. Lokhu kukhwele emthini ngibo kuyalehlula. Uthi nikhomba kuba nihlulela. Uthi uMpostoli Paul kwabona lokho ukuthi nesokujubile sokwathile sokuphophile sikudingeke ngani konke lokho sokwathile wena angakasilanganisa umfundisi vele leyiphele. Angakekho ukumkholisa vele leyiphele. Uthi uMpostoli Paul kwabona lokho ukuthi mzini yamangalelana kumqoka ngani ufaneleke ngani instead yena Paul ubona ukuthi ngine ngijehlulele. First John chapter 4.
Kuphela kwendvodza lebenemetela tindzaba temtsambo bazalwane. Kuphela kwendvodza liyagcizelela nokucwasitayo kakhulu leya kuJohane 1:20. Ugcizelela tindzaba temtsambo. Uthi bazalwane thandzana. Labatiko bathi lendvodza beseyikhulile seyingasakhona ukudimela kahle. Bebayititibisa bayithathe bayibeke ethempelini nasekusikhathi sesishumayela. Bayithathe imena langaphambili. Ikhiphe igama linye ithi bantwana thandzana. Ngayicetha khipha legama lelo. Bayithathapise intata ibuyele phansi kuflo noma lapho ihlekho. Ngalokhipha nje igama linye izwi yasimakathi yayigcwala moya wonkulunkulu. Ngenzaba nje igama linye ukuthi bazalwane noma ke bantwana thandzana. Nangabe sinyathele ngimthatha Magagula sihamba naye siyofika eqala siyothetha kuqala. Engabe mina ngiyamkhomba yini uthando njengaba. Umzalwane wami ngiyavuma unyathele but ngiyamkhomba yini uthando kuye Magagula ngokwenza njalo. Yakho inhliziyo iphonza kanjani kambe kakhomba kwasehluleki. Iphonza ukuthi vele sizisinde ngathi no. Ubona uthi into verse 11 bathi babeshaba. Bathandzeka kunake bantu benthando because uKristu wasithatha thina lokuthi sibe khona ukuthi uKristu wasithatha. Ngiyachaza la ngena uApostle Paul ukhuluma ngekuthi uKristu wasithatha uyena sathatha kuqala akusithi lesakhetha yena uye wathatha thina. So ke bathandzekayo ngoba lelithathiwe lonke. Bathandzeka nangabe uNkulunkulu wasithatha kangaka. Nangabe uNkulunkulu wasithatha kangaka lelitho wasithatha kangaka wathi wanikela ngendodana yakhe lekuphela kabi. Nathi kufanele ukuthi sithandzane. Bakala uNkulunkulu wasithatha thina wathi wanikela ngendodana yakhe lekuphela kwayo. Uthi ke yena wasithola ukuthi wasithatha nathi ke liyakela ukuthi thandzana nawe. Nina lotshwana lomunye kulomunye. Bakhona lababukile noma kude. Ukhona umfundisi noma kude. Ukhona bani noma kude. Bathi nina thandzanani nina lotshwana. Ngoba uNkulunkulu usikhonda ngokuthanda. Uthi nomunye ungamthandzana usongathi ukuthi uyamthanda uNkulunkulu lawona indvodla uphele engayiphombisi uthando. Nawe ngimata lomunye usongathi ukuthi uyamthanda. Loya muntu wena ke usongathi ukuthi uyamthanda. Uthi thandzana. Ngoba uNkulunkulu walithanda. Uyabuka lomunye uthi niyababona ngani ke lapho ukuthi ngimakhona. Uthi niyababona ukuthi bayathandana. That is why Apostle Paul we are declaring we are Israel. Uthi nikhombe ukuthandana, nikhombe kwendela nemafefa. Uthi ikakhulumile kubendlule khona. Athatha ngeJohane, athi nithathana noJohane, nina mvuzo muni. Ngoba nabale phandle bathathana noJohane, baphekisana noJohane, banathisana tshona bona noJohane. Nina ke nathathana niphela, nalabanye ke nina mvuzo muni nabehluko. Let's get you music verse 20. 20, kona lapho. Umuntu nakathi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha abe atonza umzalwane wakhe. Unguloqala emanga ngobe umuntu longamthandi umzalwane wakhe lambonako angeke amthande uNkulunkulu nangazange asambone. Umuntu nakathi ngiyamthanda uNkulunkulu abe atonza umzalwane wakhe unguloqala emanga noma ngathandaza kangaka ke la ekuthena kavuka thandaza ngathena thandaza ngathuka thandaza ngabo uyathandaza ngasizwe uyathandaza ngaenzi uyathandaza ngathuka ebusuku uyavuka ngathi ekseni uyavuka but nangabe athi umthanda uNkulunkulu ehluleke umthanda umzalwane wakhe lithi bebe unemanga noma ke umuloqala emanga
uthi wapithana na uthi uyamthatha yini uthi phithaye uthi nanga uyamthatha nayi condition yona emawufa uthi umaphile umtshela ukuthi uyamthatha but yena something lentayibona kusivele kubone ukuthi uyamthatha ngibonile ukubalekela ungakazi ukuthi asoyakubalekela but ngabona ukubaleka vele ngabuthi ukuthi sobalekile manje but asekuthi ukuthi engamsamthatha yini lokho ngeke akuvetele ukuthi akujile kuphela akene something lentawubona ukuthi uyamthatha utamthatha njani uNkulunkulu noma ngibona nawe kuleka kuthatha namakhelwane ungathi ukuthi uyamthatha ngalo ngamboni uwehluleke kuthatha nalo mbona nalo sepheleni kwakho umshiya usesimeni lesingasiso kahle uyabona ukuthi vele kuyaphetha lesimo kasifuni but ugijima uthi uthatha yena uthatha uNkulunkulu loyo ushiya usenkingeni engekho kahle nawe uyabona vele ukuthi lesimo kasifuni ningathi ungani ukuthi ngiyamthanda Yesu lo nkulunkulu esikhuluma ngaye asikaze sambona that is why phela Jesu uthi ngiyelanga hey bantu abahlupheka ulihlala nabo ngidabekela noma nini but ngokuthi mina nyalo ngikhona angathelelwe mina lamafutha ngoba uyathi ukuthi utawuhamba bantu baqhubeke basala emhlabeni nabasala funa kuqhubeke nenkonzweni yokubathanda ngiyawathatha amagama ajuba nakathi bantu bangathathana bantu bangathathana uthi lowo awufuni iBhayibheli lisho ngemlomo kuphela uthi ngifuna kubona ngetendo uthi vele ngiyakwenda ngiyalikhomba ilotha ukuthi lemasinabe nimthatha makabula ngitambapha yini ngimmikise ephakathi noma ngimmikise emehluleni ukuthi mehlulele inzaba yini uthi nangabe ndawona njani khomba basehluleni nanga uthatha inzaba yamthopheni yoyikhuluma abantu abangakhohlwa ngikhomba kuba yini khomba basehluleni uthi bantwana iproblem yethu ngikuthatha siyafuna lokukhomba ithando la Yesu nasitaka ukuthanela sikhombise uthando nasifika emakhaya sikuleye lethando libonakala esontweni ufika ekhaya libonakala naye esontweni ngiyemnani kuthi akakunenzaba noma mbana ngafika shangele nje la but na ufika ekhaya kunethiko mhlawumbe noma thombisi ngalo uthando munye nomuntu but ukhombisa uthando enzaweni ethile noma ufuna ukubhekela kusiphatha mshaya ihlobo nabantu nakefika lendzawo akasakweli noma awuyanikela nasempeni siyabathi unikela unikela izeyimali lonke imali ayikhipha sayishikithise tu but nakufika kulenye indzawo nami nekunikela noma ufika ubhekile ngeke yakusi nani